I hope so be a hoye. Nansen be na otwini die munua be ma me nana me ho mfa me. Could be a to share me soma malaria bi de ne ho jim. Ewrade adom ene de ahoden wo. Ya be ma ye nyina ye ho ya akọ. Briche kese e bo ye na no da. Ya ma me agiman konadu. Mommy. Yesre nyame so mfa okra nsi ma yen. Na awia die me ne Ghana difo na edi nkomo kakra. Ya papa no mo difo a Nyankopon da oman hu ahintasem adi kire mo. A ye beto aba. Mumu bi ahintasem a nyame da na di akire mo ne fa oman hu mo de kokobo bere yen timamufo. Titru ni yewura owusu bempa. Obeka kire yen se yen hwe yie pa na ya ma His Excellency John Dramani Mahama. Second chance bi. Enya sa ni ebeba oman yi so no yentumi. Daddy a moma mo ho kwan na yadi sika ne aduane esesa asabi Nyankopon adi ye odema mo se momfa mayen na ye na ye ho so ne ko wi akire mo besan etwa mo ho ka kire oman yi se His Excellency John Dramani Mahama asesa na okura komapa kame yakoye se afi ba akope ye de ne si akonwa so e wo se Ghana titiru nyina ewu firi oman we mu ye ka no kura kire mu a yemfa ehu ne beka no kura wi na yensuro NDC his speech ni ye de beka sa say enuane ni sika ne ye de ma amu a motu Nyankopon anu mu asa mo twene ye ebe hye nkom toro kire wo man we a afi ba ako ni ye wo man ye huhu ni esisi eburu kuro we so no mo mpaki nuane ni nwu na mo mfa mo yam ntuo nimu wadansu Nyankopon so nsire nyame mayen say mo eni so adi hunu oda na di kire mo no mo de kwaji sika ne aduane ewuro wusu bempa daddy obeka kire ye nkuro we mu se ma ye ma His Excellency John Dramani Mahama second chance bi onkuru akomapa osan babeka kire ye nse wasesa ene kasi kohwe na nkuro adunsia awu helicopter tetofo a ne nipa nwotwe awu ye beda asore na atitiru ekwo no enya afi baako na wo se kuro imu atitiru enyina afiri kuro imu ti ye ka kire mo se boni amudi wo mayi no munua ne na ye de bere mu ni musika no momfa nwu ho ne mo kaase no na munsunsire Nyankopon ma yen na kotobeku na amodi abesankan ye komu kuro imu no adoso ye ka no kura kire mo ye mfa hu emfa wuo ni suro Nyankopon da sabi na diye aye no kura diye kire mo na momi ye di sika ne aduane ye di koyeyam sabi eja ye nan esesa no ene na abewie ye sei ya hyehye mo abo ye besi aso dan ya mamo ne aye kwan ya mamo de kanea edi esumu anim ene ne abewie o man sei ti yesere mo aduru bere wasa de mo yam eto wo esugu Nyankopon so esere urade mayen e okuro we mu na ni yesisi no eboro yesusu wo man emabunu a mo voice out say Sam George Akoshia NDC content creators mo me yanka no kora ngire mo na wa mfere mo no sabi obi ani wo di sika beto o ma me yafiri wonsam obu nyansani bi adwuma papa bi ani wo asabi NDC aban ede mo ye ani kuro yimu wo se o mu hu mu anyansafo NDC mabunu ne TikTokers mo me yanka no kora ngire mo say yesoma mo sa mo nkoka ngire hiafo say free secondary school nya papa eno ni nyansa NDC mabunu Moses Sam George Akoshia nyansafo ko penyansa e de aye adwuma wa mfere mo no nyansa bia ni we wo mu ni mutirim ye ka no kora kire wo mon ko kan kire abatan say free secondary school here ni wa mabroni otisa hwibe ko bi no enya papa eno ni nyansa mi busa mo mon kan kire kokko akuafo say de obefa kokko free 3 million dikosi 31 million no enye na mo betum akọ 70 million eno ni nyansa mi busa mo NDC content creators
Amugu app isu se Sam George akoshi ya nyansafo no wamfrɛ mo munya nyansafo wiase obi ani ho asabi odisika beto wo maame ya firi wonsa obobu nyansani bie because adwuma no omode mo ye ni kurom ha no na nyansa bie ni anesefo a John Dramani Mahama ka kire wo mai se eno de ni be na ban be ko opposition emfa no ko ontu omoka akufu ado be restore malawa mo kok da anesefo aka kire mo se sa nipa no obetu omalawa no nye papa eno ni nyanza no emabunu yade mo ne na ma wiamu ye nkwase adwuma ni buzamu eno ni nyansa enti Sam George nkofere mo de nyansa no obeti afiri mo Sam George afa na mahu se wo penyansa e de aye adwuma ya mi nshira so wan frɛ sa ti bon kotofo papa hwe akwa nkwase afo no waya ade nipa ya de mu ye sumu hu nwuma aban no yi kwan epetin kuro mu ha ya no mo nko kan kire Ghana fo so wanya hwe enu ni nyansa de amo ye no kuro yi mu anu nti Sam George me frɛ nhia mo oh dabi muntumuna munya nyansa fo mate muntumuna abusuafo ya mamu nyina good afternoon. I hope so be a hoye. Nansen be na otwini die munua be ma me nana me ho mfa me. Code bi eto hye me so ma malaria bi de ne hoji. Ya ma me no mo aba tan. Na yesi ye de mo ma akoto today. Na mo mpe. Na mo pesa mo do mo koboda. Yesi bi tua 5,000, 10,000, 15,000. Aban papa aba, suku papa aba. Ade na musu muwure fi Christian Awini munkwaji sika won hoy ne wo kire mu baabi a montoma banko no Christian Awini munkwaji sika won ho ai minim sasabi enipa sa nipa wanko suku enipa wono wanko suku atwere nwoma ma obi koto nipa asabi wantena classroom da no se watwere nwoma na nipa di akire kopa nwoma nato Christian Awini no wansi classroom da ka kire mo say free secondary school eba ma asabi enwisia ni nyanka no mu bia na wo mawofu ni sika na wo mo daache esei no aban dumfo bi ba ye nhyehyɛ ya ma sankora ne daache ba mu no enye no sa nipa wei etimi ka kire mo baabi a mo ntoma ba enko ene yesi mu tua 5,000 10,000 monko na Christian Awini ma musika why Ghana movie actor monko no ma musika ai Kumawood actor monko jisika why na monfa nkotua ya titimo ono ya titi we samtwira ni we sabi me maame kro no kwotena dwuma ton momone na appearance ne na ho fasuo kura ehye nkuna chen we saa oba we TV so no oye dede kire mo modi ya kire Captain Smart no mu ye dede kire mo Twini Jonas no ohene baboama Kevin Taylor no eye dede amutie mo ho awieye awurade efi na ekro mehwe me nyame som ye sa nipa bia wode ne ho tu nyame so bia nyankopon nye hwamodie nyankopon akufu ado nyankopon wote ase wonai nyame ne bawo miya nyankopon mese mo nai mu ye nyame a mo ni kro twa wisia egusu 24/7 ehwe nipa mo wiye ye na aba no aban papa ebeba ama suku papa aba ene mo hu ne yandisi fo de ayemo mo hu no kwan o mode mo na mu yes mohunu kwan wenu munti ena na proprietors ni school headmistress ni headmaster fo esu we sa kro no we ya no mo pa ba time fo abo o munti we mu nti eno ma sei ena mo de akufu ado to tankruwe ene omo da yeso abem omo da yeso abem ene na yemfa nimo yema amenom yemfa nimo kwan ne ka kire mu se John Mahama enim kwan a yefa so buman hwan ene ka kire mu se John Mahama enim kwan a yefa so buman education hia John Mahama se obi bekọ school beba be ye krachi ni awuraba ehia John Mahama eye ne dadwene hwan ene ka kire mu 2012 besi 2016 na muni krom ha o mo manu mu ana awie ko teacher training nursing training awie school tifia ne yemfa o madwuma na o madane ade so amosan ato aduane mu omudie no na muni krom ha o ka se numpo de ne bekọ na ban bekọ opposition emfa no nko na muni ha se sansem twrofo hye nsem twrofo abo
ka kire wo mo kokuam hyehye wo mo bosha akese ene wo mo tumfuturo gumani aban ono ba ye behwe mo ma ahokire biremu mode ne to tankuruwam ene ma wiye yenie abatan Ghana abatan ma wiye yenie ni Ghana adisuafo asabi anesefo ne teacherfo amokotena classroom sua ade sabi mo ankoton momone tena hoti atrosem ne na adasem ene wo hu muso ma wiye nyame uye nyansafo Yankopon uye nyansafo na uye nimdifo so wangu Nana Adodanko Akufo-Addo ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wangu omani mu ase dabi wama nipa de na ni ehunu ne mfonso ne ni mistake ya waye uye nyansafo Yankopon ko Christian Awini ho ono na nese Akufo-Addo Free Secondary School eye tantan proye Munkoji sikankan kire ne say don mama de papa aba na ne mutua 5,000 6,000 7,000 ne 10,000 oma musika metua oma musika onko ontu kwan kuro kuro imu monko Kumawood ata monkoji sika ono Christian Awini nyame na atua ye nyina yeka Nyankopon e na atua ye ne ye maamenom ne ye nananom ne ye mma ye soka ye tikuro imu nyame na atua yeka aban papa aba ene musu oba wa Ashanti region yede na akotu sirim o Cape Coast yede na ba Ashanti region o kode musu mane mranko da bia mwai mane mranko enne headmaster for ne mistress for koko aso ma me no monte na mo betia because MPP mam ye mo meye sa adwuma ne biem aha adwuma asabi adwuma sine ne yakatua ye ma MPP aban emeye biem dabi timukoko no de munguso nte munguso ente munyi binu mu 30,000 ai ni ne ba yede na kotu siremu a opet border amano munyi ni sika e kina wokoto aba obadwene hu mienu na wasua abatoɔ sɛ ne yesitie kunkuntam slave so ba suppose kunkuntam because kunkuntam je ni hu aye se kutu aye bab dilebi aye kutu de se amanfo su na to leta no kitura bi aye friend say votic bottle no ba akwa ne de wansi di ato muhunu ne ebeba Ghana for emaboso paaye yeni mranti ani no monam brono so ya abane ba ni bosumi num kura nom de da ka foforo ni $1 Efuzu kwa chinanu ya na o kangalem se ho asem sa ban na ye na ban na ye nti no ne nkrofo na ye na se mo ba ye nso e nti din nyina ne se Ghana fo atro de bone dodo no ma nkoto ma Mahmoud Bawumia ma na anto abaye nkrofo amo ye party mu anoma kokone e kansem bebre e wonu se atro nso am kaaye ai nei ongusu adi santro no asofo bia sebi yom kwota baabi esi Nyankopon de nti Nyankopon de sa amane we na ebre ye say no mo appointment eno mo kasa amane ton so no man bibiri trim dia trosa na sebi o opani otukuru bu sukuru ni hia o ka ho bi amamu ni die yedum bi die ni yi pa so muntumi embu oyewan baby on my attention ko on do attention ko local government what you say on do attention ni nyina no mo yeso mo ya dabi e agenda on microphone ku school dudo sababu so hunu kura na be mo nya fa hodie to mo be kwan bi so amanfo ku school no no political party na is strong wọ́n ma agenda nse de bia no ye de sebi o mo a ye no mo dodo no ane no mo ye djuma bi wa so mo dodo nyina pe wuntumi asam on be MPP fu asam you see ye na ne de fertilizer e ma wo mo na no ba ye beto ba nkrofo amfa fertilizer na amantem ye to ba wi ansana o mo de fertilizer e ba ye se ko go nkrofo fu mo ma do ayi ya ban bi na de bai enti me de me fi se wo muntumi nya ho hwe
nti utag for tewu for nurse for mo fie ye de ma mo ko SS free esa ma allowances e ma mo wie ye mo de abufuo sa mo nkoto aba yo mama ene de on kan first nde no mo frɛ no dwamfo nya sa no mo ka first sa no mo ka so onti obia nya baka bia onfa me se ebedi mfie mi no o mbe fa de dankwa o mbe fie MPP ngana fo si o ma se so ma dwene akoto aba na ko ba bia o se ko because ahekura minister no be say di o matem o do afasan ba bi hwe asemo be ka kire mo no o de arewo ene be za be fie na bi time de o ka no bi akokrokro no bi akokrokro na enye meeting after meeting ni akokrokro teufo ne o si teufo ne for not grad for and that for and that hefo bi no account ayo mo ne na ni o be gya ya em si nsuo senti omo ye demonstration go strike echo strike yeah ai jumpo me boa now why jumpo why but the jumpo why I say they say enjoy me say what do omo si omo me say na ye ka kire omo okwo ji ni omo ji yo any promise yo omo e no push yo omo teacher for you push teacher for da omo e dey say omo so demonstration di gum na Ghana fo nyina abufu ye ende Prof Jampo wodidi o de teacher for ensa ko shebu ase te say mu ko demonstration ko strike on fam ho Jampo on fam ho se be bi o dan zika me say zika de so guna no say so na katua boom enti wan ko she honum bi dia ordinary Ghanaians ye ho ba kire yen ye ho ba kire na nya ketwa pa so I'm not being a prophet of doom, but I'm a mono or moon to me. She said, Baby, MPP, out of all the stress, COVID, and you crew for Tokwa, and your Monomokusia, it's me managing Kakran, in all the difficulties, and you could do, they cannot handle it. Okay. Before some about a come one, Mamene, Nana Kwame Safoji, in Ninkomamra. Honorable MP, good morning. Morning, Minia, and Pomo. Okay, also Ghana Rebecca say about deputy ambassadorial appointment ne high commissioner sir Mampeniayi. Meda Siminia na mechia weti for no apon for so. Enka ensem we no sincerely speaking enka menka wasem. Enka yira Mahama bai nanka petro ebo ekofom eniama ebo ekofom. Sika ebu o mani mu ina ya hotoye parliament na no ya yes ye bi ote say ye baby on the 11 for Saturday e umu sika sembe ye de umu santu sheda in fact committees ni bi kra parliament because of sika 70 me no ka say ejuma kra also umu ye kra umu ntimi nye wow ebi wo kra wo say omuko apro e wo omani mu baby ni ade ma insight on the committee and as the oversight responsibilities are omoye sika ni hope in fact so we be kra no o mampani kasa kra ba be ka kire ye say over 15 million e wo rent so on our foreign missions high bo manika in fact emia ye kon entino or ye ensachira no asesani amembo. Now, by a stroke of pen, just by a stroke of pen, the government is now putting another cost of 1.2 million, 12 million. What's a 50 million a board? You want me? Now, all of a sudden, that's sorry, and enumerate back you are adding another 12 million to your comb. And the principle smacks absurdity. Bra, me say, your head na me catch you be say, the Vienna Convention no, making yama clear. A Chesania Obia o Kwakusi o mission will be man so be an Okwaya obe faswayeno. Or Chirel say, we have unya head of mission. Now unya head of mission unya head of chancery. Now, head of mission largely a political appointment.
Campanino Nedio be Kokusi na name. But head of chancery Nidia. Your friend is saying technocrat and a head of chancery. Now the job description and the rules never hono. Yet the do no as a head of chancery nessa because he did say or no na or him dear. He is in charge of administration, he is in charge of operation, he is in charge of finances, he is in charge of running the mission. As for the ambassador or the head of mission, he is only the ceremonial, if there's a meeting, but the Juman and head of chancery. So the question that begs is that deputy no obey then. A Juma obey to do no as ambassador ni. Now we see ambassador 9. You are spending